Kita nifica ku su presencia de Dios ta akinang. Amen. Mi kababi ding orasyon. Y caminda después nuestra nos alabanza. Camina nuestra alza nos bong Dios. Mi kapidi romanang palanta para. Oh, hallelujah. Oh, danke mi bong Dios. Danke Tata Santo po a noche tremendo que nos vai recibir. Danke Tata Santo po po presencia en el momento ng akinang. Danke mi bong Dios ko cada uno su corazón ta abrir para recibir di vo trono di gracia. Hallelujah. Tata Santo, nos así alabado y glorificado como Dios Todopoderoso y nos entrega servicio que demos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Danke, Señor. Un aplauso para el Señor. Aleluya. Todo lo que soy, alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy, alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Vámonos más que todo lo que soy, que todo lo que soy, alabe al Señor. Con mi corazón, de tu grande amor, de tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy, que todo lo que soy, alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy, que todo lo que soy, alabe al Señor con mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. De tu grande amor, de tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. De tu grande amor, de tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Sabe noche, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Bom nombre nos está alabar, Señor. Nos está glorificar bom nombre y nos está alzado y una boa alabanza para su obedecer, Señor.
Nós sabemos com gozo, com gratitude, mas nós por expressar nossa gratitude e nossa alabança na voz, Senhor. Bom nome nos está a alabar, bom nome nos está a glorificar, bom nome nos está a dar honra e glória, Senhor. Mas só vou merecer liberar tua alabança, tua adoração, tua alabança na bom nome, Senhor. Tu nome alabaré. Aleluya. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Misericordia del Señor, tan grande, tan noble, tu día. I love you, Lord. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness Of God. I love your voice. You have led me through the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, So good. with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. My life laid down, surrender now, give you everything. Your goodness is running after me.
iglesia te canta. All my life. All my life You have been so good. every breath that I am able. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life You have been Gracias, faithful. Señor. Está fiel, Señor. All my life you have been so good. Every breath and I am able. I will sing of The the goodness of God. I will sing the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Dile un aplauso fuerte al Señor. Hallelujah. Para Señor su amor está para siempre. Oh, we worship you, Jesus. Nos adoramos. Nos adoramos, Senhor, e nos adoramos, glória por merecer, Senhor. Bondade Nos misericordiosa, adoramos, Señor. por amor da sempre, por Con Senhor. Dios fiel. E não tem maneira boa, Senhor. Não tem maneira boa, Senhor. Manera vos. Não tem para comparar com você, Senhor. Não tem para igualar com o Senhor. Cantará, Señor. Rei de reina, Senhor de Senhora, Santo bota, Senhor, Santo bota, Senhor, digno bota, Senhor, e não tem para comparar, não tem para igualar com o Senhor. Tem, Senhor. Santo bota, Santo bota, Santo bota, Senhor. Santo bota, Santo bota, Senhor. Santo bota, Santo bota, Senhor. Santo bota. Santo bota. Bueno bota, bueno bota, Oh, sí, Senhor. bueno bota, bueno bota, Señor. Bueno bota, justo, justo, justo bota, Sí, botamos, justo Senhor. bota. Botamos tu Senhor. E não tem mais bonita como o Senhor. No tem maneira vos, Señor. Não tem maneira maneira boa. boa, Senhor. Não tem para comparar com Nuestro testigo, na Señor, de tu amor. você. Esse aí nos está adorado, Senhor. Com profundidade nos corações, nos está adorado. Nossa bota fiel. Aleluia, aleluia. Bota fiel, Senhor. Tô fiel, Senhor. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every minute I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Ora basaya, rabasaya, rabasaya.
tão grande está sucedendo. Agora nós está diante da presença de Deus em adoração. Nós está hoje 2 meses em sua presença. Nós está dependendo de Deus. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar. Sé que algo sucederá. Voy a adorar, voy a adorar, voy a adorar. Sé que algo sucederá. Você canta, sucederá, 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 sucederá. Sé que algo sucederá, 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 sucederá. Sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar. Sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar. Sé que algo sucederá. Sucederá, sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. Sucederá, 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 sucederá. Sé que algo sucederá. Va, Román. Levanta una alabanza genuina. Levanta una alabanza y algo sucederá. Levanta una alabanza por encima del problema. Levanta una alabanza y algo sucederá. Levanta una alabanza, levanta una alabanza genuina. Levanta una alabanza, algo sucederá. Levanta una alabanza por encima del problema. Levanta una alabanza, sé que algo sucederá. Sucederá, sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. Sucederá, sucederá, sucederá. Algo sucederá una vez más. Sucederá, sucederá, sucederá. Sé que algo sucederá. Sucederá, sucederá, sucederá. Yo lo creo. Sucederá. Sé que algo sucederá. Si te busco sé que te hallaré. Si te llamo me responderás. Si a ti clamo sé que me oirás. Algo sucederá. Cosas que ojo no ha visto, cosas que nadie ha escuchado. Sucederá, sucederá. Algo sucederá.
Si te busco sé que te hallaré, si te llamo me responderás, si a ti clamo sé que me oirás. Algo sucederá, cosas que ojo no ha visto, cosas que nadie ha escuchado. Sucederá, sucederá algo, sucederá, 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 sé que algo sucederá, 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 sé que algo sucederá. adora Señor. Sí, gusta adorar, Señor. Te adoramos, nos adoramos, Señor. Sí, Señor. Nos te bendicionamos o nome, Senhor. Nos te adoramos, Senhor. Nos te bendicionamos o nome, Senhor. Nos te inclinado em tua presença, Senhor. Nos te beg nos mes, nos te beg nos coração, Senhor. Passo nos que hace bom nome grande. Passo nos que alça a vos, Senhor. Passo nos que eleva a vos, e Rei de tu. Nos que dona a vos tu glória e tu honor, passo vos merecer, Senhor. Bendicionata bom nome, 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 Senhor. Rei de reina, Senhor de turbo e não tem nenhum para comparar. Oh Senhor, bota digno, Senhor, bota santo, Senhor, bota alto e bota elevado, Senhor, bota merecer tua adoração, Senhor. Nos dá lavabo, nos dá alça, nos manang nabo, Senhor, como entrega total de tua presença. A bota Rei de nos coração, a bota Rei de nos vida, Senhor. Não está assim nos mes nada, Senhor. Pa abo su nome, ai a tu honor e tu glória. Aleluia. Thank you, Senhor. Oh, sim, Senhor. Santo, 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 Senhor. Santo, 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 santo. Que bonita bom nome, verdade. Em nome de Jesus Cristo mire. Que bonita bom nome, verdade. Não tem para igual. Que bonita bom nome, verdade. E o outro nome, asombroso bom nome, verdade. Asombroso bom nome, verdade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Rei. Cristo, nosso Rei. Asombroso bom nome, verdade. Não tem para igual. Asombroso bom nome, verdade. E o outro nome, poderoso bom nome, verdade.
poderoso bom nome da, em nome de Jesus Cristo mirei, asombroso, nada no por vencer, poderoso bom nome da, e o outro nada no por vencer, nada no por ganhar, nada no por vencer. Para sobre ella pedir vitória, botine Senhor. Aleluia. Nada no por vencer, nada no por vencer. Poderoso está su nombre, aleluia. Poderoso o nome da, poderoso bom nome da, em nome de Jesus Cristo mirei, poderoso bom nome da, nada no por vencer, poderoso bom nome da, e o outro nome. Oh, aleluya. Poderoso bom nome da, Senhor. Nada por igualar com mi bom Deus. Abo kita esung kita kibabariraran. Abe esung kunos po alabar e glorificar. Abe esung kita na promeloga, oh aleluya. Abo te esung nunca lo laganos abandonar. Poderoso bom nome da. Abo ta esung sempre ta nos vanguardia. Pensei nós alabamos e glorificamos, meu bom Deus. Ave está poderoso e poderoso. Todo poderoso botar, meu bom Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, nós alabamos. Nós bem dilante. Nós engrandecemos. Nós subimos por el trono. A vos me receta alzado, aleluia. Seja alabado, meu bom Deus. Seja glorificado, meu bom Deus. Tu me lugar, mi bom Deus. Tu me lugar, mi bom Deus, oh aleluia. Seja alabado, mi bom Deus. Que grande você, que maravilhoso você. A você, na primeiro lugar, em turcoso, oh aleluia. Poderoso você, mi bom Deus. Oh aleluia. Danke, mi bom Deus. Danke, Jesus. Aleluia. Glória a mi bom Deus. Aleluia. Dáganos unos buen Dios un buen fuerte aplauso. Está poderoso, está todopoderoso. Eso merece para recibir. Este único. Aleluya. Danke, Señor. Aleluya. Nos vamos a tomar asiento. Bom venir un día más en casa del Señor. Y sabe que hoy noche lo va a vivir una noche tremenda para nos cada uno. Cada uno especial e mamanan. Me quero um cosduche que nós podemos alabar, Senhor, de toda circunstância. Hoje noite, tua noite, caminho, Senhor, que mira nos cara resplandecer. E que mira nos cada um de nós cara e para bisa nós meu estimo vosso. Esse aqui é o mensagem que o Senhor que bisa vos a noite mirou e abo na casa. Senhor estimado. Aleluia. Me quero saber que nós temos um mensagem de pastor. Ok, nós estamos waiver para mensagem de pastor para meio de audio. Aleluia. Dumanan tour, Deus bendiga na bolso. Aqui está pastor Marlon Vinet. Lamentavelmente, a noite minuto junto com o bolso. Pero me quer desejar tur mama
E tu reni mue feliz dia de mama amanhã. Dia de mama não solamente pensando com a mama biológico, pero para turco tá exercer trabalho como mama mue, como família, prima, eu falo escola, tudo que te ajuda muito, tudo que tem um coração para outro mundo. Pa bien, pa bien, pa bien, de manhã Deus quer dia de mama, pa bien a nos bem forte mama, e Deus bendicionamos cada vai de bisa com hasta Deus ser comparado com mama, de bisa, Deus está maneira águila que está guardando nos bois sua ala, Jesus está bisa em Jerusalém, e quanto gana menor desejar de pôr bolso bol de mi ala maneira, mama galinha está pôr puito no bol de sua ala. Deus bendicionar bolso, pa bien, e tremendo serviço com o pastor Leonel Santana. Lucas bom. Aleluia. Danke, pastor. Aplauso. Técnica nossa mira costa bom. Nos Deus está bom, eta usa nos tur caminda. Danke, Senhor. A outra é turno, momento para mim que nos vai ter mensagem. Me te que chama e mama nang dilante rato. Cada mama po bin dilante rato, caminda Roman Sandra lo vai donar na regalito. Aleluia. E regalito aqui está algo muito importante. Conosco se passar, conosco fogos. E mama não vai começar bem dilante. Se gomita papia. Com coragem. Aleluia. Segundo Conanta bem dilante, amigo Roman Freddy, nós também lemos o texto não, que arriba é regalito. Cada mama tem de texto não, no tour, e também nós está lendo um rato. Roman Freddy está começar. Be strong and courageous. For with God, nothing shall be impossible. Repeat, enjoy and hope and don't be patient. Hallelujah. Okay. Pode me escrever tudo, assim na clave, me lo segui. Eta bisa. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Always pray and never give up. Pray about everything, worry about nothing. Let all that you do be done in love. May the God of hope fill you with all joy and peace. E último tá, I am with you always. E aqui o Manfredi também reza, dus cada uno die texto não, mas nós escolhe não para encorajar vos não. E cada momento, ora, botante que desesperar, um momento duro, difícil, bota que é pen e bota corda também. Riba é a noite aqui, e riba é oração de Manfredi, e riba é encorajamento para seguir essa sempre, não preocupar. E sabe que Deus está comigo. O Manfredi também reza. Aleluia. Danke, Senhor. Aleluia. Oh, danke, meu bom Deus. Danke, Tata Santa, que nós trazemos cada mama nesse momento aqui diante do trono. Tata Santa, vou conhecer o coração, vou conhecer a soledade, vou conhecer tudo o qual que não está passando dentro. Pero um coisa, meu bom Deus, que não se força sempre botar ao lado, sempre botar junto com nós. Oh, meu bom Deus, seguir na nós com encorajamento aqui. Laga nós fé para crescer, meu bom Deus. Que ora não está só, não se força para meio de fé, que abota junto com nós, meu bom Deus. E danke Tata Santo de noite, que nos for bendicionar cada mama nesse momento naquele nome de Cristo Jesus, e mama não seja bendicionar. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Danke, Senhor. Aleluia. Sandra está passando, está partindo cada um regalito. Aleluia.
sabe que sempre Deus, nosso Deus é um Deus de gozo. Nós é um Deus que para nós tem gozo no coração. E sabe que nunca você só. Sempre chama na G e luta junto com você em cada um. Aleluia. E que desejamos também para bem para dia de manhã. Esse é um voorschot. Aleluia. Dank u, Senhor. Dank u, bom Deus. Aleluia. Hoje noite nós vamos receber mensagem. O mensagem aqui nós que recebemos de nosso bom Deus, por meio de nosso pastor, Lionel Santana. Ito agora traduzir também para Rutlin Kuiman Benskop. Me chama pastor Bombini. Dê um aplauso. Aleluia. Rutlin também po bini para traduzir hoje noite para nós cada um. Bombini, pastor. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor ahí. 1, 2. Levante su mano, por favor. Hissa vossa mão, por favor. Y vamos a adorar E nós vamos adorar a Jesús en esta noche. Jesus essa noite. Gloria a Jesús. Glória a Jesus. Póngase de pie si puede. Por Lanta favor. para, por favor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, y a ti si no estuviera, y si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde tuviera, y a ti si no hubiera conocido al Dios que me ama. Oh, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Dígalo. Cristo, yo te amo. Oh, no hay nadie. No hay nadie como tú. Oh, Jesús, dígalo. Jesús. Y a ti si no te tuviera. No sé dónde estuve. Dígale, Cristo, yo te amo. Adora al Señor. Oh, Si a ti no te tuviera. y si no hubiera. Si no hubiera conocido Oh, al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Dígalo, dígalo. Cristo, yo te amo. No hay nadie
Jesús. El coro diga, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Oh, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como Oh, aleluya. Jesús. Denle un aplauso al Señor. Dona al Signore un fuerte applauso. Wow. Aleluya. Para mí es una gran bendición. Pamita un bendición grande. Sé que esa canción no la había ensayado, pero sentí Mi saco, mi no atrene cantica aqui, pero ma sinti pa cantar. expresarle el amor a Jesús. Amén. Pa expressar mi amor na Jesus. Dios bendiga a la pastora. Deus bendicionar a pastora. Dios bendiga a cada ministro que está aquí. Cada ministro que está aqui não, Deus bendicionar a bolso. Gloria al Señor. Dios bendiga a todo lo que conozco y lo que no conozco. Que Dios le bendiga. Glória a Deus. Turco me conhecer e não conhecer, Deus bendicionar a bolso. Sí, porque son muchos que conozco, ¿verdad? Todo casi. Basta la de mayoría. bolso me conhecer. Entonces, si menciono los nombres, no terminamos hoy. Se me começar bem, bisa nombre não, minta acaba. Entonces, Dios le bendiga en general a todos. Deus bendicionar posicionar cada um. ¿Cuántos están alegres hoy? Quanto estou contento, ave? Antes de comenzar a predicar, Promeme começar a predicar. Dios bendiga a cada mujer. Deus bendicionar cada mulher. Hoy es el día de la madre, Ave, dia de mama. pero el día de la madre es todos los días. Tur dia é dia de mama. Todos los días las madres tienen que levantarse a cuidar los hijos. Tur dia e mama não tem culanta, cuida de ayunan. Entonces, feliz días de la madre a todas las madres curazaleñas. Tur e mama não de corso, feliz dia de mama. Ser madre no es cualquier cosa. Tam mama não tá qualquer coisa. Amén. Que Dios bendiga a cada madre en Amén. esta noche. Deus bendicionar cada mama hoje noite. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Le bendigo espiritualmente. Abra sus Me manos. tá bendicionar você Le bendigo espiritualmente espiritualmente. a cada madre. Tur mama, alça você mana. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Recibe la bendición. Tómala en tu Recebi mano. a bendição de Deus. Gloria a Dios. Busquen su Gloria Biblia, a por Dios. favor. Abre a Bíblia, por favor. En el libro de Apocalipsis, Em Revelação, não? capítulo 21, Capítulo 21, versículo 4. versículo 4. Cuando usted lo tenga, diga un amén. Se você tem saque, bisa amém. Si no tiene Biblia, Se você não tem Bíblia, vende el iPhone, compre una. vende o iPhone, compra Bíblia. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nós estamos lendo em nome de Tati e o Espírito Santo. La Biblia dice, Bíblia te bisa. y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Sí, 21:5, perdón. Ah, 5. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. E é sunco da sentare be trono a bisa mira. Mi tahasi turcos novo. E ela bisa scrivi pa sobra e palavra na aqui tá fiel e verdadeiro. E ela bisami tá cumpri. Amite alfa e omega e princípio e fim. E sunco tin sed por nada lo mi doné di bebe. Forte fuente de agua de vida. Amén. Diga, Señor, en esta noche háblanos. Tata, ave noite, En el nombre poderoso de Jesús, em nome poderoso de que Jesus, tu palabra sea predicada como palavra tá predicar y sea recibida e tá bordo receber en esta noche. é a noite aqui. Padre, te lo pedimos Tata nos está pedindo isso aqui, en el nombre poderoso de Jesús, em nome poderoso de que Jesus. tú ministres en esta noche O abo ministerial é y noite, que tú hables anto kubolo papia, en el nombre poderoso de Jesús. em nome poderoso de Reprendemos Jesus. lo que no es tuyo. Nós está repreendendo o que não está dito. Atamos el hombre fuerte Nós está mara é homem forte y todo principado e tu é principado y não, todas e potestades, tu é potestade que não, todo lo que quiera bloquear e tu
cosco que bloquea la mente, e mente en el nombre de em Jesús, nome de Jesus sea reprendido e tá repreender por el poder de la palabra. para o poder de palavra. Declaramos en el nombre de Nós Jesús está declarado em nome de que Jesus cada persona que cada pessoa pueda recibir la palabra lo recibir a palavra en su espíritu em seu y espírito. que sea impactado, Anto que está impactar que sea movido e lo move a la palabra de Dios com a palavra de Deus en esta noche, e a noite aqui. en el nombre poderoso Em nome poderoso de Jesús. de Jesus. Gracias a Dios. Graças, Senhor. Amén. Amém. Y amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? ¿Cuánto pueden adorar a Jesús en esta noche? Quando ainda por adorar Jesus essa noite? De su mejor adoración. Diga, Señor, te adoro. Dice, Senhor, me está adorando. Láncele un beso a Jesús. Dígale, I love you, Manda um Jesus. sunte para Jesus. Dígale, te amo, Jesús. Me estimavo, Jesus. Amén. Amém. Gloria a Dios. Yo quiero que el Espíritu de Dios me ayude a predicar hoy Me que o Espírito de Deus ajudar-me a predicar hoje. con el tema Com o tema, un Dios Deus de innovación. de inovação. Dígale a alguien, un Dios Isso é bande bo, Deus de innovación. de inovação. Yo no sé lo primero que le puede llegar a la mente a usted, Me não sabe quita o primeiro coisa que está chegando na mente. pero lo primero que le puede llegar a una persona O primeiro coisa que pode chegar na gente. cuando se habla de innovación, Ora para papo de inovação. se habla de una revolución. Esta papo de uma revolução. Y cuando la persona aprende lo que es una innovación, Ora você aqui que tem inovação. todo consiste en tres características. Tudo costa consistir de três características. Tres características que hacen que las personas sean innovadoras. Três características que para uma pessoa tá inovador. Pero sobre esas tres características Ribe três características hay aqui. una fuente Tem fuente que conecta esas tres características que está conectar três que características aqui. permite que las personas sean innovadoras. Que está permitir a pessoa tão inovador. Si somos innovador fuera de la fuente, Se nós estamos inovador fora de fuente, no morimos nós está morre, y nos secamos. nós está seca. Cada persona Cada pessoa que es innovadora que está inovador tienes una parte en lo que Dios va a hacer en su vida. tem parte de lo que Deus está fazendo em sua vida. Porque la innovación no viene del hombre, Inovação não está vindo de gente. la innovación viene de Dios. Inovação está vindo de Deus. Entonces cuando tú aprendes Que men ora você, que tu espíritu que o espírito, sabe cosas que Dios habla, sa coisa que Deus está papia de je, porque ya el espíritu la innovó, para sombra espírito já inovar essa aqui dembo. pero en tu cuerpo son nuevas, Dembo curpa não está novo, pero ya en el espíritu eran viejas. pero den espírito não está bieu cava. Porque todavía nuestra mentalidad, Passou tem ainda nos mentalidade, hasta que no es atrapada por el espíritu, se no bordo tenedor de espírito, no vamos a entender lo que es la innovación. nós não te compreende que inovação tá. Entonces la innovación es una cosa, Inovação tem coisa pero la fuente del espíritu es otra. e a fuente de espírito tá algo outro. Entonces, si tú sacas al espíritu de lo que tú sabes, Se você saca fora de espírito lo que você sabe, entonces tú mismo quedas atrapado en eso. bom mestre queda pegar a ideia. Escuche, la Biblia dice en Éxodo capítulo 35, Den capítulo 35, versículo 30, versículo 30, que Besael etabisa, fue lleno del Espíritu de Dios. estava tá lleno com o Espírito de Deus. Oiga, fue lleno del Espíritu de Dios. Estava tá lleno com o Espírito de Deus. Y dice que fue hombre de sabiduría, Estava tão homem de sabedoria, conocimiento conhecimento y ciencia. e ciência. Ahora, ¿de dónde viene el conocimiento? De onde conhecimento também? ¿De dónde viene la sabiduría? De onde sabedoria também? ¿De dónde viene la ciencia? De onde ciência também? Ahora, para tú ser alguien innovador, Para um gente inovador, tú tienes que estar cerca del Dios que te hace innovar. vamos estar cerca de Deus que está fazendo inovação. Porque si tú no estás cerca del Dios que te hace innovar las cosas, Para sombra, se você não está cerca de Deus que está fazendo inovação, tú no vas a poder operar
Bono por hasikos. Porque cuando tú estás cerca de la fuente, Ora bota cerca de fuente, Dios te va a dar sabiduría. Deus está dando sabedoria. Entonces son tres dimensiones poderosas Da três dimensões poderoso. que te hace innovar en lo que Dios quiere hacer. Está ponendo inovado em lo que Deus quer para você. Si tienes mucha sabiduría, Se você tem muita sabedoria, sin poder de Dios, sim é poder de Deus, no vale. é coisa não vale nada. Si tienes mucha ciencia, Se você tem obediência, sin el poder de Dios, sim é poder de Deus, no vale. tampouco não vale. Si tienes mucho conocimiento, Se você tem conhecimento, sin el poder de Dios, sim é poder de Deus, no vale. não vale. Entonces, para que la sabiduría pueda valer, Para a sabedoria tem validez, para que el conocimiento pueda valer, para o conhecimento tem validez, para que la ciencia pueda valer, para a essência tem validez. tiene que saber que todo lo que tú haces viene de Dios. Vamos pensar que tudo o qual que você está vindo de Deus. O sea, no es que tú eres inteligente porque eres capaz. Não botar inteligente para você botar capaz. Eres inteligente porque estás conectado a la fuente. Botar inteligente para você botar conectar com a fonte. No eres sabio porque estudia. Você não te sabia para você botar estudia. Eres sabio porque Dios te se revela. Deus te revelava, pensei botar sabia. No tienes ciencia porque porque conoce misterio. Essência, você conhecer mistério, não? No, tú tienes ciencia porque tú eres entendido. Botin essa aqui para sombra botar compreender. Porque la ciencia se le da a lo entendido. Eta duna es não que te compreender essência. Entonces, si tú no eres entendido, no vas a operar en ciencia. Se você não tem compreendimento que você não pode operar em ciência. Dios quiere que tú aprendas a innovar en este tiempo. Vamos se compreender que você tem que inovar em tempo aqui. Usted sabe que lo más fácil para la persona es É coisa mais fácil para uma pessoa, tá? arroparse con las hojas. Arroparse con las hojas. Vestir e blate na rondo de corpo. Refiriéndome a Adán. Na Adam, eta referia agora aqui. Cuando pecó, Ora ela peca, hizo ropa de higuera. ela e blate na ela atrapalha para vestir com ele. Porque las personas que no son innovadoras Para sombra pessoa não que não tá inovador, se arrecuestan de lo fácil, não também assim coisa não fácil, pero ellos no hacen nada. pero não tá assim nada. Es fácil exigir en las iglesias algo, Que fácil para exigir algo de igreja, pero cuán difícil es ser innovador. está difícil tá para tá inovador. Entonces, tú tienes que aprender a ser innovador. Vamos ensinar para um inovador. Porque el Dios que tú le sirves es el primer sastre que hubo en la tierra. E Deus que botar sirve tá é promessastre que tá tem aqui na El mundo. primer cirujano fue Dios, É promessa cirurgiano tá para Deus. que le quitó la hoja, la Ele hojarasca se la quitó a Adán não, anto ela cose não, pasina tapa é suno de Adam y lo Eva. vistió. Anto ela viste não. Ese es el Dios que quiere que tú tengas vestimenta real en esta noche. Essa que te Deus que tinha meta para o real a noite. Necesita aprender esta palabra de parte de Dios. Sim, é palavra que de parte de Deus. Yo no sé si alguien puede recibir esta palabra, E não sabe tu ende que não para receber a palavra. pero yo creo que el Dios de innovación está aquí en esta E noche. que Deus de inovação tá aqui na noite. Porque cuando se habla de innovación se está hablando de cosas nuevas. Para sombra, ora tá papo de inovação, não está Porque- papo de coisa novo. Hay cosas que no han salido, pero que ya Dios las tiene ahí. Tem coisas que não sale ainda, pero já não tem não. Y Dios le dice a Isaías, antes de que salgan, Ela bisa promete não sale, yo voy a hacer que tú la conozcas me também lagabo conhecer não. y que tú sepas lo que yo tengo contigo, Para Isaías. compreender Isaías que comete em cubo. Oh, ¿alguien puede decir amén en esta Ainda hora? pode bisa amém na noite. Yo no sé, pero antes de que salga, ya Dios te lo va a dar a ti primero. Promete que sale e já Deus do nave acaba. Antes de que las cosas se manifiesten, ya tú la vas a sentir en tu espíritu. Promete que coisas não ser manifestar, já vai sentir no espírito. Antes que Dios se revele, tú vas a navegar en eso. Promete que Deus revelar isso aqui, já vai começar a navegar dentro. Tú vas a comenzar a caminar en eso. Vai começar a caminhar dentro disso aqui. Porque cuando tú eres entendido en lo que Dios revela, Para sombra, ora para compreender o que Deus te revela. Dios te va a hacer vivir cosas que otro todavía no entiende. Deus te lagabo viva coisas que o outro ainda não compreende. Cosas que otras personas no saben, pero que tú las sabes. Coisas que outro ainda não sabe, pero a você sabe. Entonces tú las sabes porque ya el Espíritu hizo que tú las conocieras. Você essa que não passou, já tem espírito Deus a revelar. Entonces cuando tú las conoces, ora para conhecer essa que não, tú no te sofocas. bonota
cansa bomes. Tú no te turbas. Bo no te bira. Porque tú sabes que tú eres todoterreno. Pasombra bo saco tu reterene botinia caba. Y cuando el Espíritu de Dios te revela eso, Antora Dios revelaba saki. a ti no te da pesadilla. Bo no taia nachtmerrie. A ti no te da dolor de cabeza. Bo no tin dolor de cabeça. Porque tú sabes que tú le sirves a un Dios Passou bo saco, bota sirve um que es Deus innovador. que tá inovador. Tú le sirves a un Dios Bota sirve que Deus sabe cambiar las cosas viejas por las que cosas sabe nuevas. cambia coisas na viejas e coisas na Tú nova. le sirves a un Dios que sabe hacer milagros. Deus que tá sem milagre. Y escúcheme bien, Escute isso aqui bom. mi espíritu no se adapta a este sistema. Então mi espírito não tá amarrado nesse sistema aqui. Mi espíritu es antesistema de esta tierra. Mi espírito está contra o sistema de mundo Sí, aqui. porque la Biblia dice que no estamos conformados a este siglo. Passou nós não te conformar segundo esse siglo. Yo no sé si alguien puede adorar a Dios en Saco esta tu hora. ende por adorar a Deus a noite. Mire, cuando usted se conforma a este siglo, Se você conformar o mesmo nesse siglo aqui, si tú no cambias tu mente, se você não cambia a mente, no puedes renovar tu espíritu. você não pode renovar o espírito. Pero si tú cambias tu mente, Pero se você cambia a mente, entonces renueva tu espíritu. então o espírito do bordo Yo no sé renovar. si alguien puede entender esta palabra hoy. Compreender a palavra aqui, awe. Pero hoy yo vengo a decirte que el sistema Pero awe me que bisabo, no puede o sistema bloquear lo de Dios en tu vida. não por bloquear o que está de Deus dentro da vida. Denle un aplauso a Jesús. Aplauso para nós, Deus. Mire, es fácil a personas aburrirse en este tiempo. Awe, O dia cansar-se. está fácil para bobira cansar. Porque cuando tú no tienes una meta, Para sombra se você não tem meta, ni tienes un plan, nem tem plan, ni tienes un propósito de e algo, não tem propósito de algo, tú vas a vivir siempre con depresión você vive sempre com depressão, o vas a vivir con un problema. ou você can vive com problema. Pero cuando tú estás dentro de lo que Dios quiere que tú evoluciones, Ora para estar dentro do qual que Deus quer para evolucionar, tu espíritu carga tu cuerpo o espírito está carga o corpo. y hace que vea lo que está en tu espíritu. Então, não mira o que está dentro do espírito. Ay, 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 alguien puede adorar a Dios en Bueno, esta por hora. adorar a Deus nesse momento Entonces, aqui, como están dentro de tu espíritu, dorco essa que está dentro do espírito, tu espíritu es que guía tu cuerpo. o espírito da guia o corpo, Entonces Dios dice, Deus te pisa, en la soledad dentro da soledade, voy a abrir estanque a me tá abre tudo o que está pegar, y voy a abrir ríos. me te lo abre rio não, Y en el desierto então dentro do deserto, voy a poner mesa para ti. a me lo pone mesa para Y en el desierto voy a poner el banquete para ti. a me tá pone banquete Yo, dentro yo no sé si alguien puede tomar la palabra, Não está com ele por tu me palavra que há. pero Dios va a poner banquete en el desierto. Deus lo pone banquete para o Dios va a poner mesa en el desierto. Deus lo pone mesa no deserto. Ay, Dios mío, alguien dice amén. Quem pode pensar amém ou Porque não? el Dios que tú le sirves es un Dios innovador. Para sombra Deus aqui é Deus inovador. En el desierto se mueren las personas Tem deserto, gente não lo porque se cansan. Passou não cansa. Pero en Dios no hay desierto, en Dios hay innovación. Pero dentro do deserto aqui tem inovação. Y él dice, en el desierto voy a poner cuchillo, mesa, voy a poner comida, voy a poner postre. mesa, cultura lo qual que tem este riba de cuchu, forque, tur comida que tem este. Alguien está aquí hoy. Tiende aqui não a ver. Deja que Dios te sirva lo mejor. Laga Deus servivo é meu. Dios quiere servirte del mejor postre que Él tiene. Deus que donava é meu postre a noite. Dios quiere servirte de la mejor comida que Él que tiene. donava meu comida a noite. Dios quiere darte de la mejor porción que Él tiene para ti. donava meu porção a noite. Oh, yo no sé si alguien dice amén en esta Me não hora. sa cuenta por bisa amén a noite. Escúcheme bien, cuando tú eres innovador, Escucha bom se botão inovador. lo que otro tira, tú lo tomas y dices sirve. Posso não tire a botar tuma. Hay gente que agarran un pedazo de hierro y dice, este hierro no sirve. Não tá tira pedaço fobi se não tá sirve. Pero el herrero sabe que ese pedazo de hierro sirve. Sunco sa contra correro saqui corrasi com ele. Porque la Biblia dice hierro con hierro se agudiza. A sombra correro tá sleep outro. Y cada vez que algo te vas a golpear a ti, Cada cosco que dalbo tú te conviertes en un hierro. bota bira Tú te hero. conviertes en un cuchillo. Bota bira cuchu. Oh, yo no sé si alguien puede adorar a E Dios en sabe esta hora. ainda por adorar Deus a noite.
En el desierto, Tem desierto. Dios te va a servir la mejor porción de Deus também donava a melhor porção agora aqui. y Dios va a poner comida que tú nunca comiste. Deus também donava comida que nunca vão comer ainda. Yo no sé, pero yo le sirvo al Dios de innovación. Mita sirve um Deus de inovação. Yo le sirvo al Dios de la tecnología. Mita sirve Deus de tecnologia. Yo le sirvo al Dios de los misterios. Mita sirve Deus de mistério. Yo le sirvo al Dios que cambia todas las cosas. Deus que cambia turcos. Yo le sirvo al Dios que cambia el aceite viejo por aceite nuevo. Mita cambia Deus que cambia zeta biel para zeta novo. Yo le sirvo al Dios que tiene autoridad y poder. Mita sirve Deus que tem autoridade e poder. Mira, se Mira. acabó el vino, Vinha acaba, pero Dios ha dado lo mejor de pero él. Deus é dona melhor. Porque Dios es un Dios de innovación. Mas Deus é um Deus de inovação. Ahora, cuando tú aprendes eso, Então, ora você sabe, tú vas a andar acelerado en el espíritu. você sim de nota miserável no espírito. Porque la gente quiere innovar, Ainda não quer inovar, permitiendo que el otro apruebe lo que ellos saben que funciona. não quer para outro prova o qual que não está fazendo. ¿Están conmigo hoy? Você está compreendendo o que me também sabe? Cuando tuvo un médico Ora você vai doctor de la vista, de vista te da una gota para limpiar los ojos. e te donava algum druppel para limpar a bobo. Pero Jesús no hace eso. Jesus não está se saque. Jesús le echa tierra a los ojos. Ela põe terra de bobo. Porque de lo que tú no puedes arreglar, Para sombra lo que aba não poderia Él lo puede innovar. é por inovar. No. Lo que tú lo ves como que no sirve, Abo e coisa como você mira quando você serve, Jesús hace que sirva Jesus está põe serve. y hace que funcione. Está põe funcionar. Es que si tú no conoces la materia, Se você não conhecer matéria, tú no sabes para qué sirve. você não sabe para que te serve. Pero si le pregunta a alguien que es innovador, Pero se você ponta gente que está inovador, él sabe que todo lo que tú dices que no sirve, sirve. e sabe que tudo coisa que abo te bisa não te serve, Y te serve. Dios quiere provocarte a que tú salgas de ahí. Deus quer provocar para você sair da comfort zone, Porque tú debes de tener fe en lo que tú tienes en tus para você ter manos. fé de lo que você tem de momana. Y tienes que ser alguien innovador. Vamos ser gente inovador. No puede ser un cristiano mediocre. Você não pode cristiano mediocre. No puede ser un cristiano frío. Cristiano frio. No puede ser un cristiano apagado. Cristiano pagar. Tiene que ser un cristiano innovador. Vamos ser cristiano inovador. Que todo lo que tú tomes en tu mano lo E cambie, lo tudo transforme y lo coisa que ponga você nuevo. toma dentro do mango, você transforma em algo novo. Yo no sé si alguien dice amén en esta Está noche. correndo para pensar amém na noite. Denle un aplauso a Jesús ahí. Aplauso para o Senhor Jesus. ¿Vive o no vive? Biba ou da biba. Aleluya. Escuche esto. Escute isso aqui. Todo lo que tú le entregas a Dios Tudo coisa que você dá a Deus, se convierte en una luz de innovación. esta vira luz de inovação. Salmo 37:5. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino Duna Cristo Jesus, bo caminho y na confía en Él. confia em Ti Y Él hará e Ele o hace. y exhibirá tu justicia Esta toma boa justiça, como la luz maneira luz. y tu derecho Anto bo direito não, como el mediodía. maneira merdia. Ahora diga conmigo, Pisa justicia. comigo, justiça, Diga derecho. direito, Diga luz. luz. Usted sabe lo que está diciendo el salmista. Você que salmista te bisa? A usted no se le prende el foco mentalmente Bota compreender saque mentalmente. que cuando David está hablando de luz aquí, Ora da vida para pedir luz aqui não. él está hablando de una revelación que Dios le Está enseñó. papiando de uma revelação que Deus te deu. Y entonces él está hablando de justicia Está papo de justiça. porque él está experimentando algo Está experienciar que la algo persona piensa que no serás ejecutado ni hecho. correndo não te pensa que não por ser uma realidade. Y el salmista sabe Ante salmista que sabe lo que pone en la mano de Dios que tudo coisa que da demanda de Deus va a hacer que alumbren a aquellos que creen que tú no puedes verlo. eta vira algo den es um que quer que não pode virar algo. Entonces él está hablando, encomienda a Jehová tu camino, Anto aqui não eta bisa entregava o caminho a Deus. confía en él y él hará. Confia em Ti e Ele o Y hacía. tú sabes, y exhibirá tu justicia como la luz. Anto lo vou receber boa justiça como luz. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Você que Deus te bisa aqui não? Los que no aprobaron tu innovación É uma que não aprova ainda boa inovação. verán que Dios la aprobó en tu vida. Anto Deus está prova isso aqui de movida. Entonces, como Dios lo aprobó, Anto Deus que Deus aprova isso aqui, Dios lo va a exhibir.
E tabay skibi isaki. Y los que no veían tu innovación Anto isuna ko ahinda no mira bo innovasyon. van a ver que Dios no te quita el derecho. Anto nanta mira ko Dios no akite derecho. Ay, 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 porque lo que tú fabricaste lleva el Paso nombre. lo que aba fabrica. Y lo que tú hiciste lleva tu nombre de que lo hiciste. que abo ahasi bo nombre tas Y si hay algo que tú creaste, la gente va a saber que hay un Dios poderoso. Un Diyos ko aba crea, Dios tabay nanta bay mira bo nombre paso bata sirvi Oh, Dios yo no sé si alguien puede tomar esta Y palabra. lo saco en por tu me palabra aquí. Yo le estoy predicando a alguien aquí en Curazao en esta noche Con gente ave noche na Corsao. que se debe de levantar creyéndole a un Dios que innova, a un Dios que hace cosas nuevas. De un Dios que hace cosas nuevas. Aleluya. Es que la persona muchas veces Hopi viajende nang, no le gustan creer en lo que Dios hace a través de ti. no ting gente no te quiere lo que Dios hace a través dibo. Pero tu luz Pero bolus le va a pagar tabay paga. a ellos Nang tawardo paga. la oscuridad que ellos quieren ver en ti. Pa sombra nang que mir oscuridad en bo. No, 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 no. Dile a alguien, yo no alumbro con tu No, propia no, luz. no. Dile, yo no Mita alumbro con tu luz. Duna luz, kubo luz. Dile, yo alumbro con la luz que Dios me ha entregado. Paso mita duna luz que luz kawardo entrega nami. No, no, tócate la cabeza. Dile, es tiempo de innovar. Tempo pa innovar. No, no, di, es tiempo de innovar. Tempo pa innovar. Usted sabe que es que cuando tú no innovas mentalmente, Ora bonota innovar mentalmente, el estrés te toma. stress ta tuma over Pero dibo. siempre que tú haces algo, Pero siempre si botasi algo, no hay lugar para el estrés ni la enfermedad. No, no hay ti ningún lugar. lugar pa stress of malesa. No, es que no hay lugar. No ti lugar inang. Alguien dice amén en esta When hora. po bisa amen ne momento na aquí. Dele un aplauso al Señor. Dono Ahí. aplauso na no Señor. Tóquese, tóquese, tóquese usted Sí, mismo. sí. Diga, yo A mí, voy a innovar a partir de hoy. tapa innovar for the awe. Diga, a partir de hoy voy a innovar. For the awe, mi tapa innovar. ¿Cuántos van a innovar? Quem tur tapa innovar? Aleluya. Aleluya. A su nombre. Na su nombre, Pero escúcheme bien. escúchame bom. Es que cuando usted aprende a innovar, Ora bota sinha pa innovar. el Espíritu te va a llevar Espíritu 100 te- años adelantado de luz. E babu, 100 anos adelantado de luz. Es que el que está en el Espíritu Es um que tem espírito, es alguien que tuvo tá tem esse icaba, y le habla a los que nunca han ido. anto lo que não tá tem também é tem. No, 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 yo lo voy a repetir. Me tá repetir trove. El que está en el Espíritu Es um que tem espírito, estuvo tá tem, y le habla a los que nunca han estado. anto hasi coisa que nunca tá tem também. ¿Y cómo yo le puedo explicar eso a usted? Como eu posso explicar você na Isaac? ¿Qué dice Juan? Que Juan tabisa? Yo estaba en el día del Señor. Me tava tá den o dia do Senhor. Ahora, él fue E tava tá, y está hablando de una experiencia espiritual, pero tá papo de uma experiência espiritual. pero está humanamente hablando. Humanamente tá papo de Isaac. Cuando la gente no conoce tu innovación, Ora gente não conhece boa inovação, ellos no saben de lo que tú hablas. não tá compreendendo de lo que você tá papiando. Nunca. El que no tiene la mente de innovación del Espíritu no sabe lo que tú dices. Nunca gente que não tem mente de inovação de espírito não pode compreender lo qual que você tá Porque papiando. no va a poder entender ese misterio de Dios. E não tá compreender o mistério de Deus aqui. Tú eres un misterio de Dios en la tierra. Botar o mistério de Deus riba terra. Entonces hay cosas que ya tú has estado en ella. Tá tem coisa na que já acaba botava tá denang. Porque tu espíritu es una dimensión. Para sombra bo espírito tem dimensão. Alguien puede decir gloria a Dios. Gente pode dizer glória a Deus. Entonces Juan dice, yo estaba en el día del Señor. Anto Juan avisa me tava tá den o dia do Senhor. Dile a alguien, Dios me reveló lo que va a hacer conmigo. Deus lo revelame que tabesse comigo. Dile, Dios me reveló lo que va a manifestar conmigo. Deus está revelando a mim que também Dile, manifestar de Dios mim. me lo reveló. Deus a revelar-me isso aqui. Alguien podrá decir amén en esta Ainda hora. pode dizer amém agora aqui? ¿Cuántos dicen gracias Jesús? Quanto pode dizer graças a Jesus? Hay que aprender a innovar. Nós temos que sim a inovar. Las personas se acomodan más fácil Hoje a pessoa não está acomodar mais a los fácil. fracasos
riba ng fracaso ng, a los dolores, riba ng dolo ng, a los sinsabores, riba cause ng sinsmak, que hacer cambios en su vida. en vez de hacer cambio de ng vida. Los cambios Cambio, te van a llevar a innovación tahibabo ng inovasyon, y cada cosa que tú innovas e cada coisa que vou inovar, va a ser reemplazada. vai ser reemplazar. Porque los viejos va a ser reemplazados. Paso cos bieu te worden reemplazar, Hay cosas que Dios va a reemplazar en tu vida. tem coisas que Deus te vai reemplazar Y em lo, tua que, vida. y lo que Dios va a reemplazar en tu vida Lo que Deus te vai reemplazar em tua vida, no va a caber en tu innovación. não te vindia ver como inovação. Es que Dios va a sacar todas aquellas cosas malas que tú has vivido en la vida. Tudo coisa na malo que viva em tua vida, Deus te vai sacanang. Y te vas a llevar a superar en un espíritu de E te innovación. acabo superando de espírito de inovação. No, yo le estoy hablando a alguien aquí hoy. Mita papi com gente aqui, awe, Tu fracaso no cabe bo fracasso não te acaba. en lo que Dios está innovando en tu vida. Lo que Deus está inovando em tua vida, La derrota no cabe en lo que Dios está innovando en tu vida. e derrota não te vai estrobar para lo que Deus está inovando em No, tua no, vida. porque el que sabe innovar se levanta de abajo Pa sombra é sunco sa di inovata lanta for de bona. y sabe creer en lo que Dios va a hacer en su Anto vida. sa di querer lo que Deus está cai hasi den su vida. Yo estoy hablando con alguien que tiene que sacudirse hoy. Mi tapa com gente que digo Alguien que tiene que sacudirse en esta noche Tengo saco disso mesa venoche. y le diga, diablo, yo me sacudo de todo fracaso. Diablo mi ta sacudi di tur fracasso. Yo me sacudo de toda Mi ta derrota. sacudi di tur derrota. Oh, en el nombre poderoso de Em Jesús. nome poderoso de Jesus. Alguien puede sacudirse de toda maleza del diablo. Sacudi di tur maleza venoche. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Quanto vou bisa glória a Deus? ¿Vive o no vive? Eta biba fa inda biba. Están aquí conmigo hoy. Están O aquí. santa que não tu come a ver? Están vivos, están muertos. Eta biba vai estar morto. ¿Cuántos están vivos aquí? Quanto tá bibo aqui na hora aqui? El que esté vivo, É sunco tá bibo. que diga amén. Bisa amén. Dios no es alguien sin alternativa, punto uno. Dios no es alguien sin alternativa, punto uno. Deus estava com gente sem alternativa. Escuche esto. Escute isso aqui. El que está sentado en el trono dijo, É sunco tá sentar em trono tá bisa. yo hago aquí Mita hasi aqui. todas las cosas nuevas. Turcos vira novo. Ahora escuche esto. Escute isso aqui. ¿Cómo se borran las cosas viejas? Como tá veicos na biel? Escribiendo la nueva. Dor de esquivicos novo. No, espere. Escucha-me. Hay cosas que no se pueden borrar, Tem coisas que não pode ver. pero son reemplazadas por las que se escriben. Pero é por bordo reemplazar pe sunco da esquivi. Y lo primero que le dice Ante sunco da bisa. a Juan, Tá na Juan. yo estoy sentado en el trono Mita sentar ribe trono. y hago aquí todas las cosas nuevas. Mita si turcos vira novo. Y le dice, escribe. Ante da bisa esquivi. No. Hay alguien aquí que tiene que escribir. Tem gente que não que tem que começar a esquivi. Yo no sé, pero todo lo que tú escribes a partir de hoy Turcos que vos esquivi for di awe. va a borrar las cosas viejas que otro está leyendo de ti. Quita turcos na biel que va Dile, passa dile a alguien, Dios va a borrar las cosas viejas que están en mí. Turcos biel não. Oh, yo no sé si alguien puede decir amén hoy. Amém awe. Pero cuando tú comiences a escribir, Ora vou começar a esquivi. Dios va a comenzar a borrar los momentos amargos de tu vida. Turcos não biel de bebida. Los momentos donde tú tuviste tanto dolor y tanto momento fuerte. Dios va a comenzar a borrar. Deus está começar a ver. Dile a alguien, yo no tengo tiempo para pensar en lo viejo. Tempo para pensar coisas não biel. Dile, estoy concentrado en lo nuevo que estoy en. Concentrar e coisas novo Alguien puede decir gloria a Dios en esta hora. Tiene por pensar gloria a Deus no momento aqui. No, yo no sé si usted me está entendiendo. Me não sabe como santa beijo te compreender. Aleluya. Hay personas aquí que quizás están leyendo lo viejo. Quizás tiene ainda está lendo coisas não biel. Dile, yo quiero que tú leas lo nuevo que Dios me dijo que escriba. É para beleza e coisas novo cunado nami.
Dile, yo tengo una lista de cosas nuevas que Dios me Mi habló que lista escribiera. di cose na nobo skibi. Y yo lo voy a escribir en esta noche. Anto ave noci mi ta skibi na. Oh, yo no sé lo que tú vas a escribir de tu familia. Mi non sa che poteva skibi di bo. Yo no sé lo que tú vas a escribir de tus hijos. Mi sa che poteva skibi di bo. Yo no sé lo que tú vas a escribir de tu casa. Mi sa che poteva skibi di bo kas. Oh, alguien dice amén en esta hora. When po bisa amen ave noci. Ven acá, Wimar, ven acá, por favor. Bini. Ven acá, ven acá. Ulmar. Aleluya. Yo quiero que me pase otras cosas, igual que esto, una nota, por favor. Alguien, una nota, Por favor. algo. Aleluya. Ok. Aleluya. Hay gente Ting hende que como no tienen innovación como tú, door ko na noti innovasyon manera abo. van a querer que tú leas notas viejas, Anto nang ke pabokeda riba kos ng biyo. escrito nuevo. Anto abo ta skibi kos nobo. Pero dile a ellos, Pero nang tabisa, tengo otra nota donde estoy escribiendo. nang ting un otro camina nang ta skibi kos biyo. Mire, y estoy escribiendo Anto ami ta skibiendo lo que Dios me dijo que escriba. lo que Dios te pisame pa mi skibi. Dile, tú estás leyendo lo viejo, Bota biban de biyo, pero Dios está escribiendo lo nuevo. pero Dios ta base ta skibi kos na No, nobo. habrá alguien que tenga una nota nueva aquí hoy. Pero ting hende kinang ko tinota ng nobo. Yo no sé cómo la gente te conocerá a ti. Mi no sa kung hende na conocer. Yo no sé cómo las personas te van a recordar a Mi ti. no sa kung na lo bay ko recordabo. Pero todo aquel que está leyendo tu libro viejo, Pero turco ta base ta sa babuki biyo. dile, Dios está escribiendo un nuevo. Dios ta base ta skibi un nobo. Y Dios me dijo que escriba las cosas nuevas. Anto Dios los kibikos ng nobo. Y yo no sé, yo voy a escribir lo nuevo que Dios va a hacer conmigo. Yo lo voy a escribir. Kibikos ng nobo ko Dios abisame skibi. Yo no sé si hay alguien aquí que diga, yo voy a Mi escribir no lo sa nuevo. ko tihende ta comprender lo cual ko mi bisando aquí. Estamos adaptados Nang ta mara a sistemas antiguos. na sistema biyo nang. Estamos adaptados Nang ta mara. a incredulidad, Anto kami na nang ting a obligasyon. duda, Kos ng a lo biyo. negativo. Kos ng negativo. No nos gusta la unidad. Na no gusta unidad. No nos gusta, No nos gusta. amar, no nos gusta hacer las Nang gusta cosas que hay que hacer. estima. Kuting ko hasi kos na kumestehasi. Todo el mundo critica lo que se hace, Turta kritika lo cual ko nang tahasi. pero nadie hace lo que critica. Pero nang tahasi kos nang ko nang kritika. Y la iglesia ahora se ha convertido en un problema. Iglesia convertisu mens de un problema hoy en día. Uno está jalando por otro lado, Un ta trek aquí, otro está jalando por otro lado. otro ta trek aya. Y hay gente que no está orando ni 10 minutos casi. Ting hen da papi ni 10 minutos. Y se siente como que el mundo se le está yendo encima. Nang tahasi man yung mundo tabay kaya ng banda. Y no entienden las cosas de Dios porque no están orando. Nano ta comprende kos nang di Dios paso nano ta fihe No, kos nang. no están innovando en lo de Dios. Nano ta inovade kos nang di Dios. A veces quieren hacer los cultos comiendo palomitas. Nang ke wak den sirbisi come popcorn. Y a veces se hace los cultos tan fácil Nang ke hasi pa sirbisi ta sina que fácil. ya son cultos normales. Kueko tabira normal. Porque la gente se conforma Paso hindi na bira con confortable. cualquier cosa. Ay, kalki ko Pero sa yo- conforma na mes. Yo no me conformo con cualquier cosa. Amin no to conforma mi mes ku No, kalki no, yo no me conformo con cualquier cosa. Mi no to conforma mi mes ku kalki Porque lo que Dios me dice es que escriba hay más. Pasombra si Dios te bisa miskibi. Y Dios me dice, no unas solas cosas. Anto Dios te bisa nos. Escribe todas las cosas, escríbela. Turcos. Oh, alguien puede decir gloria a Dios. Tuwende pa bisa gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dele un aplauso al Señor ahí, Duna déselo, Dios déselo. un aplauso, por favor. ¿Cuánto dicen gracias, Jesús? Quanto pa bisa gracia, Jesus. Entonces Dios siempre tiene alternativa. Dios sempre tem alternativa. Le digo, estos son los tiempos. Mi po bisa, e tempo ng jawar aqui. Mire, no es malo ser político. Não tá malo para tão político. Malo es la mala política que usted haga. E costa malo ta e política malo ko bota hasi. Sí, es la mala política que hacemos. E sistema malo ko bota hiba política e seita robes. Porque si usted mejor sea neutro, si usted es de un partido, sea neutro. Se bota de partido, então bota neutral.
pero sea diferente a lo que usted hace en un partido. Então, se botar diferente de lo qual que bota hasi em partido, Cristianos que muchas veces defienden a un presidente o pipiatin cristiana ta defender presidente, y Dios te manda a hacer tu trabajo a donde Él te colocó. então Deus mandava se botar o caminho dele mandava hasi. ¿Alguien me está entendiendo hoy? Não se compreende lo qual que Entonces, me bisa? Dios quiere crear conciencia espiritual. Deus que cria consciência espiritual. Que hay mucha pobreza a veces en los países. Tem hobby pobreza de país, não? Y hay cristianos Então tem cristiana que por ganar dinero para ganhar placa, dicen, não te bisa, vamos a ganar de nuevo. não está bole vegana trove. No generalicen lo que tú hagas. E no todo lo qual que botar hasi, Sé diferente a donde Dios te ha puesto. tá diferente na caminho que Deus se ponebo. Entonces, se ha perdido Se boa perde la credibilidad espiritual. credibilidade espiritual, Porque la gente quiere servirse yo mismo. passou não que sirve na mes, Si estoy bien yo, passou mercita a mim, ya mis problemas se resolvieron. e a meu problema vou resolver. Pero si los demás tienen problemas, Pero se demais tem problema, no me importa. não tem importa a mim. Entonces se ha perdido eso. Se boa perde essência aqui, Porque la gente han dejado de hacer las cosas espirituales por ser cosas materiales. passou gente na stop de hasi cos não espiritual, para hasi cos não material. Y el otro día yo veía un comentario de alguien. Dia me um comentário Me de resuelve el nombre por ética. Me resuelve el nombre por ética. ética, me não também mencionar Y nome. yo veía que decía, vamos a ganar con un 70%. Então, mamira, tens que vir, nós também gana com 70%. Porque él es político. Passou, é político. Pero el país se está yendo a pedazos. Pero o país também está quebra na pida. ¿Dónde está la mente espiritual? Onde mente espiritual tá? ¿Dónde está el amor por Dios? Onde amor para Deus tá? ¿Dónde está la sinceridad? Onde sinceridade queda? Que porque por cualquier guayaba no vendemos. Passou para qualquer goiaba, não tá vende. Por cualquier cosa no vendemos. Para qualquer coisa não está vende. Alguien puede decir amén en Tu esta gente hora. pode pensar, amém, agora aqui. Y vengo al culto y canto el coro y me voy en gloria. Vengo al servicio y me voy en gloria. Você vem serviço, então você vai com glória. Y todo está bien. Tu coisa bom. No. Hay cosas que Dios quiere que tú escribas. Tem coisa que Deus quer para você. Y no solamente para ti, Dios quiere que escriba No para solamente otro también. para o mês, pero para outro não. Alguien puede decir amén en esta hora. Amém agora aqui. Porque las palabras de Dios son fieles y son verdaderas. Porque a palavra de Deus está fiel e verdadeiro. Dios no va a dejar que tú te mueras con una enfermedad. Deus não te vai largar para morrer com nenhuma maleza. Dile al doctor, Vice doctor, tú estás escribiendo tu receta, bota escrever por receita. pero yo estoy escribiendo mi milagro. Me tá querendo de mim. Yo estoy escribiendo mi sanidad. Me tá escrever minha sanidade. Y Dios me dijo que escriba. Então me tá bisa, me tá escrever. Y hoy Dios me está hablando que escriba y voy a escribir. Deus bisa, me escrever, que me tá escrever. Dile al médico, yo quiero que tú leas lo que Dios me dijo que yo escriba. Me que doctor leça, lo qual com ame escrever. A veces los médicos le hacen una receta Então, vou poder dar minha receita numa. Una receta tan grande Assim largo. que usted tiene que hacer una habitación para los medicamentos. Quizás vamos ter câmara para engatar remédio nada. Patilla con batatina y sin batatina. Pastilha não com batatia, sem batatia. Aleluya. Aleluia. Gloria a Dios a su nombre. É seu nome. Está escribiendo lo que Dios dijo que escriba. Você santa querer lo que Deus te mandava escrever? Hello. Alô, você tem? Hay gente que pueden ser fieles, pero quizás no tienen verdad. Tem gente que está fiel, pero não tem verdade. Pueden ser fieles a ellos mismos Não está fiel com a mes, y no significa que sean verdaderos. pero sim que não com nada de verdade. Pero cuando tú relacionas los fieles con los verdaderos, Ora, vou pôr é fiel não com a verdade, no hay cabida. não tem, não passo mesmo. Porque hay un hombre de verdad. Passou tem homem de verdade. Alguien está recibiendo esta palabra hoy. Levante Tu la ainda mano el que está recibiendo recebi a esta palabra. palavra aqui, awe. Levante, le diga, un Dios de Isso é bom, innovación. ave, Deus de inovação. Es un aplauso ahí, denle un aplauso al Señor. Aplauso para nós Deus. Y me dijo, Ele avisa-me. esta palabra me impresiona. A palavra aqui está impressionando-me. Porque Dios está en el trono Porque Deus está riba do trono, y está hablando con Juan. antes do papel com Juan. Wow.
tu visión está apagada, ora bo vision tapaga, te es difícil ver las cosas, tá difícil pa bawaki kosna. pero cuando se prende el sentido de la luz, Pero ora bo lucende de momente, entonces tú ves las cosas. e ora bo mire kosna. Si se apagan todas estas luces, Si tur luz paga aqui den, usted no sabe que hay bocina. bo no sa kuting bocina, Bueno, quizás sabe que hay silla porque está sentado. pa sombra bo sa si kuti stool, bo sa bota sentar be stool. Pero imagínese que todo se apague. Pero imaginabo tur luz paga aqui den. Y quizás tú entraste en una oscuridad y no ves nada. Anto tá sin escuro, kubon da mira nada. Pero el dueño de este lugar sabe Pero é dono de lugar que sa, todo lo que hay en este lugar turcos kuting den lugar y aqui. todo lo que hay aquí. Turcos kuting aqui não. Mas el que no sabe Pero sunan ku no sa, es porque quizás está en una oscuridad. pa sombra nang ta den escuridad. Ahora, se prende la luz. Ora luz sende. Dice, oh, hay bocina. Anda bisa Hay una pantalla. Oh, qué bonito. pantalla, ok, ahorita comienza a mirar cosas não kuting. Porque su sentido Pa sombra su vista, su sentido, hace que vea lo que hay. ta pone mira lo que tem. Entonces, escuche esto. Escute isso aqui. Es un misterio muy profundo esto. Um mistério hopi profundo isso aqui. Él le dice, escribe las cosas nuevas. Eta bisa esquive coisa não novo. Y me dijo, Ante ele bisame, hecho, assim, está. não tá assim. Wow. No sé si alguien me está entendiendo. Você compreende isso aqui? Esto es muy profundo. Está assim. Le está diciendo, escribe las cosas nuevas. Eta bisabo esquive coisa novo. Y luego le dice, hecho, Ante eta bisabo não tá cumprir, não tá Hecho. assim. É lo qual que basquibi tá assim. hecho. Solamente Dios quiere un movimiento tuyo de fe. Deus quer dar stop de Porque Él sabe que ya tu milagro está hecho. Sobre o milagre tá assim, caba. Él sabe que tu liberación está hecha. E sabe como liberação tá assim. Entonces Él incomoda a Juan Então, papiando aqui y le dice, muévete. Ante eta se move. Y luego le dice, ya está hecho. Ante eta se já está complicado. No, ya está hecho. Está cumplir. Mi salud ya está hecha. Mi saúde está cumplir. Mi prosperidad ya está hecha. Mi prosperidade está cumplir. Mi casa ya está hecha. Mi casa está cumplir. Dile, Satanás, lo que Dios me dijo está hecho y punto. Tudo lo qual que Deus é do nome está cumplir. Claro. No, yo no sé, pero Dios quiere gente que no hable con la enfermedad. Tem gente que não está papi de enfermidade. Dios quiere personas que no hablen con el diablo. Não é gente que está papi com o diabo. Y le diga, Satanás, está hecho porque Dios dijo que está hecho. E Satanás está cumplir para sua missão que está Oh, cumplir. yo no sé si alguien puede recibir esta palabra en el Você pode espíritu. receber essa aqui, Pero puede ser que el enemigo quiere frustrarte a ti. Você está com frustrante por Y te quiere decir que tú estás loco, Não pensa que que, está louco, que tú estás loca, que está louco, que tú estás destruido. que está destruído. Dile, no está destruido nada. Não, e não está destruído. Dile, está hecho porque Dios dijo que está hecho. Está cumplir para sombra Deus sabe se está cumplir. Aunque tu mundo para ti esté destruido, para Dios está hecho. Aunque o mundo para está destruído, para Deus ela ser cumplir. Yo no sé si alguien puede tomar esta palabra, Me saco de gente por tu me palavra aqui. pero a Dios no se le ha ido el poder. Pero Deus su poder não abai. A Dios no se le ha ido la autoridad que Él tiene. Deus su autoridade não abai. Quizás tú estás sufriendo de alguna enfermedad, Quizás pode sofrer uma enfermidade, pero Dios dice está hecho. pero Deus avisa está cumplir. Dios dice está hecho. Ela avisa está cumplir. Está hecho. Está cumplir. Solamente te estaba provocando para que Está creyera en mí. provocado para querer em ti. Pero te voy a demostrar que está hecho. Pero a mim também demonstrava que está cumplir. Porque nadie puede ser otro mundo como el que yo hice. Nenhum não pode mundo vem a mim a criar. Nadie puede crear lo que yo creé. Não pode criar o qual No, como criar. está hecho. Está cumplir. Tu bendición está A hecha. bendição está cumplir. Lo que está esperando está hecho. Lo que pode esperar Oh, yo no sé, pero está hecho. Está cumplir. Yo no lo veo, pero está hecho. Mi nota mira, pero está Y Él cumplir. dice, aún no ha llegado a la luz, pero Antes está de pensar, hecho. a luz não chega, pero está Alguien cumplir. puede tomar esta palabra. Gente, por tu minha palavra aqui. Escuche, aún no ha llegado Escucha-me. Ele chega ainda. a la luz, Na é luz, pero está hecho. pero está cumplir. Eso es lo que me hace a mí como tomar calma. Essa aqui tá ponendo tomar
calmo. Entender que yo soy tan pequeño Para me compreender que me está sina chiquito. y veo un Dios tan grande. Deus assim grande. Y cuando Él me ve sofocado, Então, ora está mirar me sufocar. Él me dice, Eta bisami. donde tú estás pisando, Caminda bota pone bo pianang. yo lo hice. Ami a crea esse. Donde tú te estás moviendo, Caminda bota bezig te move. yo lo hice. Ami a crea Y esse. usted se siente como tan pequeño. Então, bota sentir basina chiqui. Pero cuando Dios te da una promesa, Pero Deus te dava uma promessa. te siente como tan grande. Bota sentir basina grande. Porque sabe que quien promete A sombra você sunca no es permitir. fiador de nadie ni deudor de... Ay, E não deve não render nada. wow, 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 wow. Que tú puedes estar acostado hoy con un problema, Por vai dormir com problema. pero mañana te puedes levantar de esa cama. Amanhã bota lanta foi de cama aqui. Que tú puedes estar bajo una frustración, Porta balde em frustração. pero mañana Dios cambia tu mente, cambia tu Pero corazón, amanhã cambia Deus todo. cambia a mente, cambia o coração, cambia tudo coisa. Oh, yo no sé si alguien puede tomar esta palabra Bisa hoy. com ele por tu me palavra que awe. Es que tu vida no consiste por dinero. Bo vida não te consiste para medo de 100. Tu vida consiste por aquel que te hace vivir. Bo vida te consiste para sunco talaga bo Y, viva. y Él Anto es el que Él- te hace vivir. Tahasi bo viva. Alguien puede decir amén. O ende po bisa amen. La vida tiene tres conceptos. A palavra tem três conceitos. Bio, que viene de biología, Bio, que também de biologia. y Zoe. Zoe. Pero hay otra palabra, no me acuerdo ahorita, pero hay Me tres acorda, conceptos de la pero tem vida. três conceitos de vida. Alguien puede adorar a Dios. O ende po adorar a Deus. Dígale a tres vecinos, dígale, está hecho. Está cumprir. El lugar para donde tú vas está hecho. E caminha bo tem que vai está cumprir. Tú no andas los ciegos en este mundo. Bo não tá cana ciego dentro mundo aqui. No, está hecho. Está cumprir. Tú andas con un Dios de luz que innova, Bo tá haces cana cosas com Deus nuevas. de luz, que tá inovar, que tá se Y cozinhando si novo. tú puedes creer esa palabra, di yo la recibo hoy. E se você quer a palavra que visa, me tá receber essa aqui. Toma esa palabra en esta noche, tómala. Tome a palavra que é a noite. Toma esa palabra en esta noche. Tome a palavra que é a Dile, noite. Satanás, Visa Satanás. yo nunca voy a vivir en oscuridad. Nunca ilumino viva de escuridade. Porque la luz que yo tengo no se apaga. Mas a luz que tá de mim não te apaga. No, repítalo, diga, la luz que yo tengo Repetir, a luz que me tem no se apaga. não te apaga. Por eso dile, yo no voy a morir en A oscuridad. mim não te morre de escuridade. Porque la luz que yo tengo no Mas se a luz que apaga. me tem não te apaga. Denle un aplauso al Señor. Aplauso para nós, Deus. Aleluya. Aleluia. ¿Cuántos creen que Dios habla? Quanto te quer que Deus ¿Cuántos creen que Dios habla todavía? te pape até ainda? Póngase de pie para que usted Por termine favor, de recibir lanta esta para palabra. nós por terminar. ¿Usted sabe por qué le dijo que está hecho? Você sabe como a bisa está cumprir? Porque le dijo, yo soy Pastor, ela bisa a mitad, el comienzo de la palabra e começamento de palavra y el final de la palabra. e final de palavra. Wow. Tú no puedes decir que algo está hecho Você não pode pensar se coisa está cumprir si no tienes control del principio ni del se final. você não tem controle de princípio nem de final. Ahora escuche la respuesta. Escuta e contesta. Le dice, yo soy el alfa, Ela bisa meter alfa omega, e omega. principio É princípio y fin. e é fim. Por eso le dice, hecho está. PC ela bisa tá cumprir. Wow, 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 wow. Hecho está. Tá cumprir. Porque Él es el alfa Pastor, é alfa y Él es la e é omega. mestre omega. Él es el principio Eta é princípio y Él es el fin. e é fim. Pero ¿sabe qué? E você, Kiko, Cuando yo pienso ora me pensar que se está acabando, que o coisa está acabando, Él dice entonces, escribe lo nuevo que viene. é também sabemos que é novo que está vindo. Escribe lo nuevo que viene. Escreve coisa novo que está vindo. Y hoy Dios llama a una iglesia que sea innovadora. Então, a Deus te chama uma igreja que está inovador, Una iglesia que se levante del muladar.
iglesia que lanta for di lugar morto que se levante del suelo. lanta for di suela Una iglesia que se levante hoy en esta hora que lanta ne momento na y diga, yo voy a ser bisa innovador. mi tabaita inovador. Señor, gracias por tu palabra. Senhor, danke por boa palavra. Tu palabra ha sido predicada Boa hoy. palavra a ser predicada. Gracias por cada oyente Danke para cada y gente, gracias por cada persona cada persona que ha escuchado tu que palabra. escuta boa palavra. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Si hay alguien que quiere la oración Se tem gente que quer oração, y quiere pasar, pase aquí. passa adiante, por favor. Si no quiere la oración, amén. Se você não quer oração, não tem problema. Amém. Aleluya. Aleluia. Acérquese más aquí, por favor. Más adelante. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Alguien dice amén en esta hora? Levante su mano. Isso, Bomão, por favor. Le voy a repetir de nuevo. Me também repetir de novo. Después que ore no voy a orar por nadie más. Depois que comece a oração, me não também fazer oração para não ainda No, mais. voy Que a orar se você ahora. quer oração, Voy a hacer vini una dilante. sola oración. Me também se uma oração, pero Después, vini dilante. si se me acerca y me dice, ore por mí, no voy a orar por usted. Se bobini, depois de saque, te Si- di oração, me nota se Si oração. usted Papa. quiere la oración es ahora. Se porque oração, pini a Porque ora cuando aqui. termine, Mas ora me no terminar, voy a orar por usted. me não também se oração. Ahora es que voy a orar por usted. Que men bem a ora aqui dilante, para me pôr se oração. Todo el que quiere la oración pase acá adelante. Turco que oração passa dilante. Aleluya. La atmósfera se está cambiando aquí. Algo se mueve. Algo se mueve. No sé si se la saben, por favor. O si no, otra, está bien. Cierra tus ojos. Cierra los ojos. Serra busuonan, por favor. Gracias, Jesús. Habla en lengua. Lo que hablan en lengua, hablen en lengua aquí. El Espíritu Santo está. Mi alma adora a Dios. Hay milagros para ti hoy. Hay milagro de Dios para ti. En el nombre de Jesús eres libre. Se rompe la cadena. Hable en lengua. El Espíritu Santo está aquí. Esta palabra no es cualquier palabra. Más. Remarche. Cierre sus ojos. Hay una unción sobre él. ¡Ey! ¡Sherebe! ¡Alabasheta! Llénalo, llénalo.
Llénalo, llénalo. Su esposa está aquí. ¿Dónde está? Llámela. ¿Sabe? A Dios le gusta la gente de fe como usted o yo. Dios sana a este hombre. Levante su mano, las dos. Siento el Espíritu de Dios sanando el hígado de este hombre hoy. Bájame el piano ahí. Veo que Dios está haciendo un milagro en el hígado de este hombre. Usted sabe de Então, qué mira está que hablando, Deus ¿verdad? está sendo um milagre de hígado de homem aqui. Un trasplante de hígado. Um Mira, transplante de hígado. Laganang noma. yo no vine a inventar aquí. Está haciendo un trasplante de hígado. Deus El está Espíritu bezig, Santo. está haciendo um transplante de hígado. Shererei, cabanzo aquí. ¡Woo! Levante su mano. Hay una unción fuerte. Alguien aquí, por favor. Recibe más. Dios le da el que pide. Más. En el nombre de Jesús. Recibe unción fresca. Recibe. Shamdore Bashe. No hay oposición, no hay enemigo que se levante contra ti. En el nombre poderoso de Jesús, el Dios de los milagros está en este lugar. Shetorobo shetarabaka tarabashenda. Rebosotorobo sheterebe. En el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Se rompió el Dios de los milagros. Recibe. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano. Libase. Deloma. Soleraba. Recibe. Shandala. Rebolo boseterebe. Levanta tus dos manos. Se rompe todo. Vaya. Te limpia Dios para algo grande. Te limpia Dios para algo. Toma. Tu familia está aquí. ¿Quién está aquí de tu familia? Tu mamá. Mira, escúchame bien. Venga acá. Escúchame bom, e mama por bini dilante. Ese joven va a ver innovación y va a ver cosas que Dios va a hacer en la vida de él. Y veo un ticket. Estoy mirando un avión y veo que te va de viaje. Y le preguntaste a Dios que si ese viaje era de él. Y Dios te dice que sí, porque te vas. El próximo mes será un mes decisivo, porque te veo saliendo de aquí, de esta isla. Porque te llamarán de otra empresa y de otro negocio, porque me ha dado la gloria a mí. Porque el Dios de la innovación está contigo y la inteligencia que te ha dado, te la ha dado Dios, no eres tú. Recibe más. Levanta tu mano. Sigue adorando donde quiera que te ponga. Tú me vas a honrar. Por eso he confiado en ti, porque no te van a gloriado. Mira, yo siento a Dios, Dios mío. Shandar, Limayan Sotorobo. Leva, leva, shetarab. Dios santo. Wow. Es que tiene una mente maestra. El Señor me está revelando. La mente de él no es una mente cualquiera. Es una mente que Dios se la ha puesto para cosas grandes. El Espíritu todavía está aquí. Y me gusta ministrar así. Me gusta ministrar con los que quieren y con los que no quieren también. ¡Woohoo! Sí. ¿Tú quieres? Amén. ¿No quieres? Amén. Eso no me.
Ya yo perdí el cabello. Levanta tu mano, porque que Dios está preparando algo. Prepara la maleta. Estoy mirando una maleta gris. Estoy mirando una maleta gris. Prepárala, porque ese viaje va. Padre, gracias. Tócala, llénala de ti. Llénala, llénala, llénala más. Recibe unción fresca del Espíritu. Escribe la visión de Dios. Escríbela. Escríbela. Tus ojos se abren hoy a lo espiritual. Se abren. Se abren. Se abren a lo espiritual. Recibe unción. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Cuánto pueden adorar? ¿Cuánto pueden adorar? En los brazos de papá. Tócala, Dios, tócala, tócala, tócala. Tócala en el nombre de Jesús. Cúbramela a ella. Ella va a ser cubierta con un manto de unción. Cúbremela. En los brazos de papá. En los brazos de papá. A su nombre. En los brazos de papá. No me quiero ir. Así te cubre Dios. Toda herida que tú tengas en tu corazón, en tu mente, toda lágrima que haya derramado en tu habitación, en el nombre de Jesús, escríbela. Eres libre ahora. Eres libre en el... Libre. Libre. Aleluya. Levanta tu mano. ¿Tú quieres adorar a Dios? ¿Quieres ser una adoradora? Pero quiere adorar bajo el fuego, ¿verdad? Cierra tus ojos ahí. Hay una unción sobre tu vida. Espíritu Santo, tócala ahora. Recibe unción ahora. Hay fuego de Dios. Recibe. Ahora. ¿Quiere unción? ¿Tiene fe? Tómala. Recíbela. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano. Aleluya. En los brazos de papá. En los brazos de papá. Yo no me quiero ir. De los brazos de papá. De los brazos de papá. Nombre de De Jesús. los brazos de Ponga la mano aquí. Ahí, sí. Yo no me quiero. Todo demonio que proclama su cuerpo, su sangre, su vida, se va ahora en el nombre de Jesús. Lo reprendo ahora por la sangre de Cristo ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. De tus brazos, Dios. Levántate en el nombre de Jesús.
Aleluya. Ok, gloria a Dios. Levante su mano. Padre, gracias por la unción en tu hija, por el corazón que le he entregado. Veo que tu lengua se duerme porque hay una unción que el Espíritu te da hoy. Y no va a ser tú, sino Él en ti. Como se está durmiendo tu lengua. Dale, más. Más. Praise the Lord Jesus. Aleluya. La unción todavía está. Recuerda que la gloria de Dios. Y después que ya yo termine, ya. No pase que no ora por ti. Dios le bendiga. Dios le guarde. Dank u, Señor. Aleluya. Dank u, Señor. Aleluya. Aleluya. Dank u, pastor. Dami de novo braça. Ai, chão. Amém. Dank u, Senhor. Deus Deus de inovação. Deus que está haciendo cosas nuevas. Deus que cosas nuevas. Deus que escribe cosas nuevas. Deus que para a igreja que é uma igreja nova. Aleluia. Danke, Senhor. Danke, meu bom Deus. Para chão no momento na que está arriba a igreja aqui, meu bom Deus. Danke, Tata Santo, para cada que para receber. Cada que está guardando sana. E mais meu bom Deus. Danke por a palavra. Danke por o siervo, meu bom Deus. Que vou para usar a noite. Danke, Tata Santo, para cada na casa. Que para receber o trono de graça. Deus de inovação. Deus novo. Deus que é coisa nova para nós cada Igreja no momento aqui. Isso é na mão laira. E nós está bendicionados em cada que chão de Deus novo. Deus que é coisa nova de nossa vida. Deus que podemos escrever. E tudo o qual que passa acaba. Está olvido, pero coisa nova le de Deus na vida, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Amém e amém. Danke, Senhor. Aleluia. Danke, pastor. Danke, Rutlin. Que Deus for usa vos na noite. Que a igreja por receber. Nós também passa por nós collect. Me chiama e usher adelante. Me pedi Roman que può essere oração per collect. Que para trás também nós por swipe. Isso não que tem e desejo para swipe. Roman está a oração? Tata Santo, nós temos danke, Senhor, pelo momento bonito aqui, Senhor, que nós podemos oferecer na abo, Senhor. Espírito Santo de Deus, guia-nos, convence-nos de lo qual que nós temos que dar, Senhor. Oh Senhor Deus, nós não queremos tiki, nós não queremos pouco, mas sobre o que pode fazer para nós está grande, está suficiente. Tapos, Senhor, nós temos danke pelo momento aqui, danke para tudo isso que está dando, Senhor. E isso que nós temos para dar também, Senhor, para prover para nós, bom dia, nós também, por oferecer na aba, Senhor. Bendicionai a oferenda aqui, em nome de Cristo Jesus. Amém. Danke, Roman. Aleluia. Nós sabay rato para nos anunciar. Diamars a noite, 14 de maio, aqui nós lo vai ter estudo de Bíblia. Esse aí está 7h30 aqui na igreja. Também sabe que cada que tem de oração personalmente, sabe que o liderazgo está para lá, para fazer a oração para você cada Nós também temos algo de bebê aqui atrás, aqui rato, pois não por fellowship com outro, e sabe que Deus
lomo vesumanang na momento ko busang ta fellowship ko otro. Mi kapidi busang pabusang lanta para un rato kuno sabay sira ding orasyon. Hallelujah. Oh, Roman Castillo ako ang Malbini. Es un poco bocata aquí de flor que puede entregar. Danke, Señor. Danke, mi buen Dios. Danke, Tata Santo, por la noche. Danke, mi buen Dios, por el siervo, como por darnos esa palabra. Con los corazones de Tacla para recibir también, mi buen Dios. Y más aún, mi buen Dios. Ahora que no sabe que te fue otro, la gabumang bendiciona que te arriba a mi rumanang, y rumanang sea bendiciona de nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Danke, Señor. Aleluya. Un aplauso para el Señor. Un aplauso para nuestro predicador. Un aplauso para su cambio por traducir. Rutlin, danke. Aleluya. Amén y amén.